Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'da, esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Cevabımızlarga Allah Teala'nın beybilçiliği tinçlik olsun. Hurmatlı dostluk, musibet bir tuğanlar. Bugün UNESCO hoş yergevizde gündün ısığı elemez. Degele muamelelerden ısığı Tara aytkanda Allah'tan nuru cevap turgan bir özgö çögünde aysak bolat. Andыкta mınaş özgö çögün menen baadыңыздарды куттуктап, bugün жерге bütün Kırgızstan'da da tanımal emas, komşu өлkөлөргө dagı kenin tanımal bolgan özümüzdün zamanımızdan salkar alımlarının biri Ustaz Sayit Bakas Hacı Doğulu mehmanlığı gelip oturak. Andыкtan ustazды hoş geldinizler dep hoş bulduk kütüp alabız. Sorularımızlar olsa kağıza yazıp verip, mümkün olsa tınçlıkta saktap, ustazın gelgeninden жақшы, жемішті пайдаланып қалады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Hoş geldiniz ustaz. Allah razı olsun. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, thumma amma ba'du. Hurmatlı apalar, eceler, karındaşlar, barınızlarga Allah Taala'nın meyrimi, tınçlığı, jana geçirimi düşüp dursun. Şenele Muratbek Damla aytkanday, mey kayın aytkan aптаптуу ысыкта атайын ата арытып, алыстан келгендер бардыр угушума караганда, жамаат болуп келгендер бар, жеке келгендер бар. Алтындай вактысын коротуп, Allah Taala'nın sözü, Peygamberimizin hadisi bolgan Kur'an menen hadisten juurluşkan sabak uğam dep kelgeningizler üçün kadamыңыздардан Allah Taala razı olsun. Gürüştün şıltosu menen gürmök suv içet degen söz var elibizde. Muna bol bugünkü жақшы самалыкты өткөрүп аткан eceler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men lem yeşkurin nase lem yeşkurillah." Adamdardın kılgan жақшылыгына ыраазычылык билдире албаган insan Allah'a daga şükür keltire albayt degen da. Ушул бүгүнкү сабагыбызды аял başı менен уюштуруп, өзүнүн кафесине чакырып, моментип баарыбызга орун берип, bir sabak uğalı biz dağı dep kızmat kılıp atkan Şirin ejekege agışının oğunan, solunan kızmat kılıp jardamçı olup atkan Maryam ejekege Hanife ejekege Allah Taala razı olsun. Bilesizler ve bir kişi var, bir ile kişilik. Bir insan var da, bir ile insanda özünü gana arzayt da al. Bu emnire tankılda otat mı? Anan, dağı bir insan var, 10 insanga arzıgan. Dağı bir insan var, 100 insanga, 1000'ge, milyonga arzıgan. Uşul kızmat kılıp atkan ejekeler buyursa şu milyonga arzıgan ejekeler dep esepleytiler. Uşul milyonga arzıgan ejekelerin arkası menen bugün mıktı sabak uyuşulup atat. Azır ile sırttan gele jatsak bir jurnalist surap atpayбы. Emnege jalan ayallarga sabak ötüle başladı. Көп жерлерде şu ayallarga sabak ötüle başladı. Bunun ungusu, tüyünü kaya karıp takalar. Ayal al üydün tutup, ayal al eni. Ayal öz perzenti menen eң көп bolgon insan. Eger bugün ayal ele mıhtı tarbiyaluu, ilimdүү, iymandуу bola turgan bolsa, demek anda koom oңoldu dep düşünüyoruz da. Keyfeme tekunil murabbi yekunil murabba. Tarbiyatçı kanday bolsa, tarbiyalangan insan dağı kudu şonday boladı. Bugün yeni
намазхан болса, анда перзенттин бүт бардыгы намазга бет бөлөт. Бүгүн эне тосук болса, анын уулу кызы харамдан тосук болот. Бүгүн эне уурлук кылбаса, анын перзенти уурлук кылмак болсун, уурлук жөнүндө ойлонуп да койбойт. Ошон үчүн биз сабагыбызды ушул жерлерде жада калса бүтүндөй республика боюнча аялдар энелерди жыйнап, алардын укугу жана милдети жөнүндө сабак өткөрүп жатабыз. Менимче, азыр ушул эжелердин арасында эгер келип калса мага берген убадасы боюнча Баткен областынын Кадамжай районунан да келип отурушат азыр. Менимче да келгендер бардыр, мага алдын ала өздөрү жазып чалып кабарлашкандай. Ар ойлондук, бер ойлондук, анан аялдардын укугу аттуу сабагыбыз. Аялдардын укугу жалпы эле да, мисалы эжекелер. Анда кеп башынан болсун. Азыр биз экономиканын, электрониканын, цивилизациянын туу чокушуна жете элекпиз да, дагы бар эле. Өнүгүү процесс алдыда. Биз айтып атабыз да, колубузга айфонду кармап алып, болот эми ушул болсо керек деп, андан да таң калыштуулар чыгат. Бирок бир доор өттү. Колуна азыркы учурда айфон кармаган кыз ал учурда колуна бир нерсени кармап эл арасында мени уят кылбасын деген максатта төрөгөн кызын тирүүлөй көмө баштаган доор башталды. Азыр бойго жеткен кызы iPhone менен, Samsung менен сүрөткө түшүп, каалаган, интернеттин каалаган сайттарына жүктөп коюш ыктымал. Заматта 2 секундда дүйнөнүн аркы бурчундагы биздин Кыргызстандагы бир кызды көрүш мүмкүн. Мейли ал жолучан, мейли ал жарым жалаңач. Доорундагы кыздардын көмүлүшү ал ата-энелердин эртең ушул кызым чоңоюп калса, биздин намысыбызды тебелеп тепсеп, өзүн алып жүрө албай калат да деген максатта көмүшкөн. Намыстанышканда эртең ушул бой көтөрүп чоңоюп калса, бети башы элге, эркектерге көрүнүп, анан ушунун аркасынан эркектер чууруп келип, биздин намысыбызды, абийирибизди булгабасын. Андыктан азыр эле мындан кутулайлы деп тирүүлөй көмүшкөн. Карагыла эми, ошол учурдагы кыздардын аял затынын кордолгонун караңыз. Сахабалар айтат. Эрте менен биз өзүбүздүн жумушубуз, жеке ишибиз менен бир жака бара жатканда, түнү менен кош бойлуу аялдар төрөгөнү, кыз төрөп, кебири уул төрөсө, кыз төрөгөндөрдүн баары жыйналып, чогулуп, ар ким өзүбүзчө аңгек казып убары болбой, бир эле аңгек чуңкур казып ошол жерге муналарды көмө салайлы деп. Бирок чуңкурду тайызыраак казып, үстүнө жукараак топурак ташталып, шашып көмүп кетип калганына байланыштуу биз таңга маал өзүбүздүн жумушубуз менен жолдо бара жатканда апасынын көкүрөгүндөгү сүттү сагынып, курсак ачып, ыңаалаган, алы өлелек ыйлап аткан кыздардын үнүн угуп өтөт элек дейт. Эми элестеткиле. Азыр короңордогу ит 8-ди тууп күчүктөп койсо, тыңшылап эле үрүп атса, жоготчу мунун деп бир жерге барып ташташыбыз мүмкүн. Бирок эч качан аны көмүп кел дебейбиз да балдарыбызга дагы. Иттин күчүгүн дагы. Туурабы? Мышык да ошентип тууса, тиги кошунага, бу кошунага берип жок кылабыз. Бирок эч качан ушундан кутулуш үчүн тирүү көмбөйбүз аны. Айванды көмгөндөн азыр хадар кылып сактанабыз го.
A biroq bir doğru gelgen kızların kadimgide korkpoy ile jerge gömgön. Biroq oşol uçurdağı gömgönдөр ertenki kızının geleceğinin korkkonduğundan gömüşkön. Oşonda koşunası özünün koşunasının üyüne kirip mınday dep aytkan jeri var. Ugup durun. Koşuna Huday aka mına kömöm dep gömgөнгө dayardap çürpö kılıp orap atkan kızыңды manga berbeysinби? Mende uul dele jok, kız dele jok. Men bunu echkimге көрсөтпөй bagayım. Közüme görünüp, talpınıp, jagımdı bolup kalganda surasaң, kayra berem. Biroq өлтүргөрбө maga ушул balabı kızbı ayırması jok, maga ушундай перзент керек эле өзү жытым сагындым деп кирген аталар да болгон. Кебирлери boldu sana berdim, men özümdü gömdüm деп эсептей берейин деп, ошол берген kızın ömür ötkөнгө чейин тиктеген эмес. Kebirkiler koşunasına, alıskı bir tanışına bergen kızın çoğoyup kalgandan keyin boy başın tüzdöp, jakşınakay жүрсө, bul menin kızım ele dep kayra algandары da bolgon. Ayal zatının hukuku uşintip, tevelenip kelgen. Endi sizdin hukukunuzda Allah Taala emni dep saktadı. Sizdin hukukunuzdu başka insan emes, Allah özü saktadı. Kantip, estağfurullah. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ Kerek bolsa kıyamatta jerge yazıksız, günөөsüz gömülgön tiri kızlar dağı soralat بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ Ey ımırkay, kaysı günün üçün tiri gömüldün dep bir el o suralat. Emni güçüntü atat. Kerek bolsa Allah Taala yazıksız jerge tiri gömülgön kızdın hukukundagı kıyamattan korgoydu. Sizdin hukukunuzda ayal zatı katara Allah Taala ımırkayınızdan başlap korgop atat. Andan keyin sizdin hukukunuzdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mıntip korgodu. Men vulidet lehu unsa felem yeidha ve lem yuhinha ve lem yu'thir veleda yani zekar aleyha edhalahullahu biha'l cenneh. Sadaka Rasuluhu'l kerim. Abdullah ibn Abbas rivayet kıldı Peygamberimizden. Kim kızdı olsa karagıla. Hazır üylöngen jigitlerden köpçülüğü şu ayalım mul törösele deyibiredi. Biroq jıyıntıgında kız töreydi. Peygamberimiz kim kızdı olsa, kızdı olganda felem yu'id yeidha anı jeri vese. Tirüyle gömböse degeni jeri vese. Kız törötmür. Velem yuhinha kordu olsa. Men uldu olam dep jürgem. Dep velem yu'thir veleda. Törölgen kızdın orduna ul boluş kerek ele dep. Erkek perzenti jogorı görüp, ihtiyar jogorı görüpse edhalahullahu biha'l cenneh demek uşunday ata menen enen Allah Taala kanday amalına, kanday gana amalı bolsa dele anısına karabay beşke kirgizet degen. Sizdin hukukunuz saktap atat. Kız jarık dünyöge gelişi menen ata bir oz attiğin uul törölbödü da devese, uşunun orduna uul törölüp kalganda jakşı bolot ele da devese, meyli birincisi kız boldu, ekincisi hem uul bolot da devese, Allah Taala anı beşke kirgizet dep atat. Sizin törölüşünüz menen, sizin törölüşünüzge razı olup kuvangan atanı Allah Taala jannatga kirgizip atat. Sizin hukukunuzda oşonda ele saktap atat. Siz törölüşünüz menen atanızdı jannatga kirgizip atasız. Atanızdı beyişlik kılıp atasız. Siz töröldünüz. Hiç nerseden işiniz yok. Seni bilbeyiz dağı.
Жарыk dünýäge ıňalap düşdüňiz, hiç nerse bilen işiňiz jok, birok sizdin törelişiňizge kuwanyp, uul bolsa jakşy bolat ele da debegen ataňyzdy Allah Taala beýişge kirgizip atat. Muna şimdi törelişiňiz menen Allah Taala sizdin hukuguňyzdy kadimkidey saktady. Kantip saktady? Siz arkaly bir erkekti Allah Taala al erkek sizin ataňyz any beýişlik kılıp atat. Qarang, Paýgambar kantip sizin hukuguňyzdy saktady. Özüňizdin kim ekeniňizdi, kanday insan ekeniňizdi, kanday adam ekeniňizdi muna hazırkı aytylgan hadisten emin bilin. Köpçül erkekler bar da hazır. Ayalı katarından 2 je 3 kız törösö, üýde janjal. Al gelinin kaynenesi de o söz kılıp çıkar. Mine böyle bu kız ile töreýbiri. Dep uşundaylar da bolup atat. Kimdir biröөнүн kızı 2-3 katarынан kız töröp koysa, anın atenesi kıjırat bola başladı. Şu katar kız törey bergenden ulan küýe bala dagı çanıp kaynenesine de jakpay ajırashıp ketpese eken degen oydo bayakmış kızdın apası içkeni iriň bolup yaşap atkandar var. Korkpa bola. Kız törölsö erike gele uşul törölgön kızımdı jarık dünýäge altsaňın aman den soluğun çıngılıp bergen Allah'ım sana çeksiz şükür bolsun dep koysa anın bara turgan jeri beýiş bolat. Erkeklerge kulak kagış. Giyinki hukukumuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men kâne lehu 3 benat kimden 3 kızı olsa fasabara ala li'awaihinne ve daraihinne edhalehu'l cenne bi rahmetihi iyyahunne. Kızlardan tamağına, giyimine, alardın üstünden aytılıp atkan sözgü, alardın talimine, tartibine çıdap, boyga jetkizip, meerimin tögüp turmuşka berse, alarga tökkön meerimi üçün oşol ata menen eneni Allah Taala jannatga kirgizet dep atat. Sizdin ayıňyzdan ataňyz menen apaňyz jannatga kirip atat. Subhanallah. Özüňizdin kanday ulug insan ekeniňizdi bilin. İslam alimlari aytat. İslam alimlari aytat. Kaysıl bir üýde jarık dünýäge birinci kız gelse, demek al üýge Allah Taala berekeni ayabastan mol kılıp beripdir dep düşünsün degen. Subhanallah. Kaysıl üýde kız birinci törölse, Allah Taala al üýge rızkı menen baylyk merimdi toltura kılıp beripdir. Jakşylykdyn başat ekeniňizdi dagы bilin. Hukuguňyz uşu, siziň hukuguňyz uşunup saktalyp atat. Faqala ar-rajul bir kişi Peygamberin bol hadisini okup ya Resulallah ve ibnatan siz aytdınız 3 kızı bolsa dep atas. Kimdir biröөнүn 2 kızı boluşu mümkün da. 2 kızdan keyin al perzenti bolon emes. Qal ve in ibnatan 2 kız bolup oşonu tarbiyalap, okutup, giyintip, talim berip turmuşka beriberse, uşul atene dagı beýişge kiret dediler. Qala raculun qowmunun arasından bir kişi durup, ya Resulallah ve vahide biröөнүn bir ile kızı var. Bular kaygırıp atat. Başında 3 kız, anaýyn 2 kız dediniz. Bir kız dular da oturat arabızda dediler Peygamber. Ve vahide bir kızdı olup kalganı uul bolsa, je bir kızdı olup başka perzent görmese dele. Oşol kızına mıktı mamile jasap ele ötüp kete turgan bolsa, al demek bir işe giret. Meneki. Sizdin hukuguňyzda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem törölgön ımırkay mezgilinizden başta saktap atat. Subhanallah. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullu mevludin yulad ala fitratil İslam ar bir ımırkay ar bir nariste İslam'dan ak
tunuk jolunda törölöt. Meyle al musulmandın perzenti olsun, meyle al pravoslavdın perzenti olsun. Biroq فَأَبَوَهُ يُهَوِّدَانِ اَوْ يُنَصِّرَانِ اَوْ يُمَجِّسَانِ Taptaza bolgan ımırkaydı buzup koyu anın atenesinin kolunda. Atene naresteni akılına girip kalgan mezgilde yevrey kılıp tarbiyalap alışı ıhtimal, pravoslav kılıp tarbiyalap alışı mümkün. Kebirkiler musulman kılıp tarbiyalap çoğuytudu. Kebirkiler otparas kılıp tarbiyalap çoğuytup alışı mümkün dedi Peygamber. Egerde enenin ile jürögünde tarbiya, ilim, talim, iman bol bolsa, demek perzenti kupkuru ile çoğuyup atatta. Anın jürögündögü iman, Kur'an, talim otura turgan orun boş bolgonduk üçün perzent çoğuygondan keyin anın ordun misalı zina menen, arak menen, uğurluk menen, jana başka dinge girip ketүү menen tolturup alat. Siz oğlunuz menen kızınыздын jürögün boş koyup, söz türde İslam talimi menen, Kur'an menen, hadis menen, fiqh menen, akida menen tolturup koysanız, al jerge başka hiç kanday buzuk nerse batpaydı. Sizdin kolunuzda perzenti muslima, muslim, mu'mina, mu'min kılıp tarbiyaloo sizdin kolunuzda. Oşentip perzent çoğaydı. Emin al jetildi, turmuşka çıkış gerek. Emin ne kılabız? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hudu şul jerde kız balanın turmuşka çıgudagı hukugun saktap atadı. Karançı, Allah Taala birinçile jarık dünyada jaşabay, tirüyle jerge gömülüp kalgan kızdın hukugun saktadı ele. Andan keyin jarık dünyaya gelgen ımırkaydın bir tuğan ece karındaştardın hukugun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalimde saktap öttü. Biroq aytıp atar, törölgön nariste uğul bolsa dagı, kız bolsa dagı anın tarbiyasını buzup koyu atenenin kolunda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kız geldi. Al Ayşe nevizge kirgen bolçu. Atayın. An Abdullah ibn Burayda an Aişe enne fetaten dekhalet aleyha. Bir günü Ayşe nevizge bir boyga jetken kız kirdi. Surolorum var dedi. Fekalet inne abi zevveceni ibne ahihi liyarfa bi khasisetehu ve ana kariha. Atam beni majburlap özünün bir tuğan ağasının balasına turmuşka berip atadı. Bunu menen özünün kadır barkın alardın aldında bir kötörüp aluu. Bunu menen atam ança mınça özündögü bolup kalgan kemçildikti joyup aluu jana karızın төлөp aluu. Ve ana kariha. Biroq men atam sunuştap majburlap turmuşka berip atkan oşol jigitти аябай жек көрөм. Жактырмайм, мага жакпайт. قالت اجلس حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. Ayşe neviz al boyga jetken kızdın sözün uğup otur kagılayın, otur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelgenge çeyin oturup duruşul jerde dedi. Feca'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir okumda kirip geldi. Fe akhbarathu. Ayşe neviz akırın Peygamber'in janına kelip, ya Rasulullah, muna bul kız uşunday suro menen keliptir dep kızdan uqqan sözdü Ayşe neviz Peygamber'e aytıp berdi. Fe arsala ila abihi feda'ah. Peygamber daro bir çavarmandı kızdın atasına jönöttü. Tez alıp gelgile. Kızın atasını alıp gelgile dedi.
Feja'al al-amra ilayhi. Kızdın atasını alıp gelgenden keyin Peygamberimiz tandoo hukugun kızga verdi. Atan kaşında turar, kağılayın. Kağlasan baş tartıp tiybe koysan boladı. Uşul atanın bir tuğan ağasının balasına. Kağlasan al sen özün erkin dedi. Fekalet baya kız ayıp ötedi. Ya Resulallah, قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء من الأمر شيء. Ya Resulallah, sizge uşunçalık razılık bildirem. Bolgonu men atamdın kılıp jatkanın işinin tuğra emes jana tuğra ekenligin biliş maksatda gana sizin aldığınızga geldim. Men biroq atam aytkanga boldu turmuşka çıgam. Menden kийинки kızdardın ateneleri, kızların menin atenem meni majburlap turmuşka berip atkanday kılıp berbes eken degen түшүнүктү gana bergim geldi dedi. Karan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oşol jerde atasını çakırıp durup atasının gözünce mıneke kızınız emise söz sender kız ayt kalasan atаңдын gözünce başlar al senin hukukun baş tartıp жоқ ата men buga turmuşka ber çıga albayman dep baş tartуу senden деп атат. Turmuşka çıgууда mıktı kүйөнү тандоо hukukun Allah da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızga berip atat. Ankeni jaşap ketүү kızda gana. Kız jaşayt al erkek menen, atene jaşabайт. Бирок кээде атене дагы тажрыйбалуу, мыкты, мол тажрыйбага бай инсан анча-мынча кыздарына тандап берген күйөө бала жаман чыкпайт. Секеңдеп ары бере секирип өзү тандап алгандан көрө атененин мол тажрыйбасы менен тандалган күйөө бала көпкө ыраазы калат. Биягын дагы түшүнүш керек. Сиздин укугуңуз качан сакталат? Ата-энелер ушул жерде байкашыбыз керек. Менин кызымдын укугу качан сакталат? Менин кызымдын укугу келечектеги ширин, таттуу перзентинин ардактуу атасын тандоо менен башталат. Кызым өзү тандаш керек. Ата мына ушул жигит такыба деп угам, мына бул жигит билимдүү деп угам деп кызы өзү тандаш керек. Кыз күйөөсүн өзү тандай турган болсо мыктылап, анда кыздын укугу бүгүн сакталды. Кыз эле өзүнө мыкты эркек тандай албай кала турган болсо, демек анын укугу кордолду. Эсиңизге тутун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кыздардын турмушка чыгуудагы күйөө тандоо укугун Пайгамбарыбыз кыздардын өзүнө берип атат. Танда. Баш тартканга дагы укуктуусуң, макул болгонго дагы укуктуусуң. Ушунун экөөнүн каалаганын кыл деди. Жашап аткан учурда кээде баланын апасы келин менен ажырашасың деп мажбур түрдө ажыратып бергендер да жок эмес да. Бар ушундайлар. Келин кайсы бир кыймылы менен кайненеге жакпай калды. Баканы деле уру берсең бак деп үн чыгарат да. Үн чыгарат да. Бака деле жаныбар да. Келинди деле басмырлай берди, тигини жагынан бул жагынан басмалай берсе, анан келиндин дагы ушу тили чыкты окшойт менимче. Кайненеге кичине каяш айтып койду, чыдабай кетти. Сабыры сузлап кетти да, анан айтты, эми кайнене ажыраш деди. Анан кээ бир шаламолдолор ата-эненин айтканын кылыш керек. Атаң ажыраш дедиби, демек анда ажырашың керек деп татынака үй бирөөнү бузуп жибергендер да жок эмес. Буга эмне далил десе, Hazrat Ömer'дин уулу пайгамбарыбызга келди. Я Расулаллах, сиз мага ортомчу болуп беринчи. Мен сизди гана ылайык таптым. Атам сиздин гана айтканыңызды кылат деди.
Peygamber emne bolup ketdi sağa? Hazreti Umar'ın balası aytdı. Atam ayalım menen ajraş dedi. Kelinçegim menen ajraşışım kerek bolot atат. Bирок men al kelinçegimdi жакшы көрөм. Ajraşpай эле коёюнчу, atam ajraş деп атат. Эмнеге ajraşам? Men аны жакшы көрөм да dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Umar'ın balasını karap durup "Ataya ebek, atama başı" dedi. Peygamber bu sefer ata balanın ortasına araçı düşkön yok. Atama başı, ajraş dedi mi? Ajraş. Oşol ayalım menen ajraşıp, kийин bir kızga üylönüp, anı menen murdagısынан dagı mıktı bolup jaşadı. Oşonda atasının ajraş dep ajraştırıp bergeni uşunçalık razı bolup bir gün bekini var uylады. Emnege Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Umar menen balasının ortasına araç düşkön yok. Ankeni Hazreti Umar'dın duası menen siz okup atkan Kur'an'dagı araktın aramdığı düşkün. Hazreti Umar'ın duası menen sizin üstünüzdeki joğuluktun farz boluşu düşkün. Hazreti Umar dua kıladı. Ya Rab, ayallarınızı tosuk kılasın sen. Ayallarınızı bekem kılasın. Bekitesin. Bular jılаңaçlana başladı. Gözlerimiz oşol tarafka ağıla başladı. Bizim gözümüzü tosuk koya turgan nerseni düşürösün dep ыйлап dua kılganda Allah Teala Peygamberimizge ayallarыңар жолук жамынсын деген ayet düşürgөн. Oşol sebepten Peygamberimiz Hazreti Umar'a barıp araçı düşkün emez. Aytayın degenim. Uğulun kelini menen ajraştırıp atkan ata-ene Hazreti Umar'day bolsa anda başka bir jön. Hazreti Umar'day bolsa anda meyli başka bir jön. Ulam ösüp baratat kurak, naristelikten, anan testiyer öspürüm boldu, anan turmuşka çıga turgan boldu, uşintip kız ösüp baratat. Emi karak. Allah Teala öz ayetini estağfurullah billah Nahl suresi, Balada degen sure 97. ayet. Uyga barıp da Kur'an'ın kırgıça fotoğrafından okup görün. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Erkek bir ayal bir salih iştile jasasa. Karan. Erkek bir ayal bir salih iştile jasasa. Salih iş ne biles mi? Salih iş en mıktı Allah Teala'ga jagımdуу iş. Al qaysil iş? Al bir gündögi okula turgan 5 vakt namazды öz uçurunda oku, al salih iş. Bundan ötken jakşı iş jok. Şunu bir bilingizler. Oşon üçün erkek bir ayal bir gündögi okula turgan 5 vakit namazды öz ubagында эле okusa, al mümin iman keltirgen avalda yaşar. Men ağa bul dünyada bolup görülbөгөндөй bakıt yaşoo berem dedi. Baktılуу yaşoo berem dedi. Bирок kebirkiler oylaşı mümkün. Allah Teala Nahl suresinin 97. ayetinde namaz okup jursem Allah Teala bana baktılуу yaşoo berem dediler. Men Kүйöm ököbüz kerek bolsa uğulum kızım menen namaz okup jursök dele. Kүйöm talak berip ketdi go. Kүйöm ekinci ayal alıp aldı go. Degen surat boluşu mümkün. Al baktılуу yaşoo degen erkek menen yaşoo emes. Baktılуу yaşoo sizdin okup atkan namazыңыздын kaytaruusuz kabul boluşu jönünde ketip baratat.
Kүйөөңүz менен жүргөндө намазыңыздын кабыл болбошун билген Allah ажыратты. Анткени ушул ажыроо менен сиздин намазыңыз кабыл болуп атат. Түшүнүп атасызбы? Окуган намазыңыздын кабыл болушу өзүңүз үчүн эң мыкты бакыт эмеспи? Күйөөңүз менен жашап, окуган намаздарыңыздын бүт бардыгы сиздин бетиңизге чабылгандан көрө кабыл болбой. Берген кайрымдуулугуңуз кабыл болуп атат. Айткан истигфарыңыз менен Аллах Таала дароо күнөөңүздү кечирип атат. Субханаллах деген айткан бир сөзүңүз менен Аллах сиздин атыңыз жазылган бир курма даракты бейишке эгип атат. Ал дегени ал сиз бейиштик болосуз, бейиштеги жериңизге чыгып киреш деген сөз. Кимдир бирөөнүн турмушу кичине түшүнбөстүк нерсе менен бузулуп кала турган болсо, окуган намазым мени бактылуу кыла албады деген түшүнүктөн арылгыла. Фаленхиян хаятан тайиба. Тайиба деген сөз адал деген. Адал жашоо берем, ак жашоо берем, тунук жашоо берем, бейишке алып баруучу жашоо берем деген сөз. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, күйөөсү менен колтукташып жашап жүрсө, ушулар бактылуу деп. Жок, андай эмес. Бактылуу жашоо чекеңиз менен кылып аткан саждаңыздын бирөөсү дагы кайтарылбай кабыл болуп аткандыгы бактылуу жашоо. Ошон үчүн биз намазыбызда дуа кылабыз да. Аллахумма тaqabbal minna hadhihi as-salat. Аллахым бизден ушул намазыбызды кабыл кылгын. Wa la tadrib biha wujuhana. Аллахым ушул намазыбыз менен кыяматта бетибизди чаппагын дейбиз. Окуган намазыбыз менен Аллах Таала бетибизге чабат. Мисалы, мен азыр мына көйнөктү үтүктөп, анан кийип келдим. Тырышын жазып. Эгер ушул тырышып калса, барып чечип, жакшынакай кылып, эч качан илгичке илбейм. Мыжыгып туруп, жуулсуз жерге таштайм. Жуулсуз жерге аны бүктүп, тияк биян кырын чыгарып таштабайм, анткени бул жуулуш керек. Кул ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ким намазын олку солку ихлас менен окубаса, кыяматта анын окулган намазынын бүт бардыгы топтолот дагы, Аллах анын окуган намаз менен ушул бу. Сен бул намаз менен мени мыскылдадың. Мен намазымды деп бетиңерге чабылат деп атат. Бактылуу жашоо деген ушул окуп аткан намазыбыздын кабыл болушу эң мыкты бакыт, эгер билсеңиз. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ушул эркекпи, аялбы 5 вакыт намазын окуу эле түз жүрсө, мен алардын кичинекей жасаганынан дагы чоңураак нерсе жасады деп соо жазып турам дейт. Сиз бир садака берсеңиз, Аллах Таала бул бирди берген жок, бул миңди берди. Миң садака берди деп жазып турам дейт Аллах. Нахл сүрөсүнүн 97-ci ayatı. Suyunsöңүз болот ушул аятты окуганда. Allah Taala öz ayetinde estağfurullah. Fe kullu ya'mal ala şakilati. Her bir adam özünün jöndömünü, sırtkı gelbetini, içki ihlasına, imanına jarasha iş tutat деп атат. Kudayga şükür, elhamdülillah, Allah razı olsun. Ayal başı menen. Muna ol bugünkü sabakты uyuşturup, uşul jerde kızmat kılıp atkan, uşul jerde geyjekelerge men ayabay taң kalып atam. Жүрөгүндөгү имандын тереңдиги, сырткы келбети тосук болгондугу, намазы бүтүн болгондугу, тили ушактан, көзү арамдан таза болгондугуна байланыштуу жакшы иш жасап атат. Ар бир адам өзүнүн тулку боюна, жүрүм турумуна жараша иш тутат деди. Жакшы адам мындай жакшы иш жасайт. Жаман адамдар Кудай сактасын, кул ушундай элди топтоп жаман иш жасап атат да бир жерде. Бу Пайгамбарыбыздан айланса болот да. Ошон үчүн көпчүлүк сахабалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга "Фадака аби ва умми я Расулаллах", ey Аллахтын элчиси, сизге ата-энем садака болуп кетсин дейт. Садака болуп кетейин дейт го, ошентесиңерби? Балаңа айнан айын деп эме.
Tüm mele başka sözler çıkıp ketedi. Sadak olup keteyin, aynanıp keteyin, ürgülüp da tegerenip ketesin, işi kılsa üstüne sekirip düşüp astан çıka kalasın ardı. Şuların bütün bardığı jakşı görgöndөн aytып atат, to'g'rimi? Sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i jakşı görgöndө kerek bolsa ya Rasulullah, atam, enem siz üçün kayrımdılık bolup ketsin deşken söz tapmay andan başka. Talha'nı karagılar, Uhud uruşunda. Abu Talha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasına şunday bekip durup, ya Resulallah, nahri dune nahrik degen. Sizdin alkımınızdın aldırağında bolsun menin alkımım. Uçup gelgen jebe maga sayılsın, sizdiki bütünüröp tursun degen. Karaçı. Oşonda 30 kança yerinde jarakat algan Peygamberimizni korgoyun dep. Jıgılgandan keyin dagı esine gelip göz açkandan keyin jakşı elesinmi dese birinci suragаны Rasulullah kayakta degen. Men bu sözü emnege aytып atam? Sizler jönünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dagı bir söz aytты. Peygamberden aylanıp ketse bolsa sadaka bolup. Kara. Anas rivayet kılat. İmam Bukhari'de var bu hadis. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne fî sefer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saparga çıktı dedi. Peygamber menen birge sahabalarda var ele. Peygamberimizin özünün jubaylarının bürüsü anan sahabalarındaki ayalları var ele saparda, töylörde, öz-özünçe gelip bartkan. Ve kâne gulem yecdû bihinne. Töğünün kerbeninin başında, töğünün başını bir de ongo, bir de solgo vurup, bağıtta yol gözetip baracatkan bir kızmatker var ele. Adı Unşuca. Adı Unşuca'da. Fekale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Unşuca şunçalık mukam ündü öyle. Ünü şunçalık son öyle. Süylөгöndө ırdaganda, arganda adam kulağın bir sozup bir uğu almayı var öyle. Gündün ısıgınan Unşuca çarçak, ısır, töğünün çılvırın mürüsünü eğilip alıp sozolontup ırdap jiberdi. Irda vergende bayatan bir gündün ısık ilevini nıksırap uykusırap barajatkanın bardığı açılıp Unşucağı dep havadej dep koyup bayakı azemdi çom, töğünün üstüne koyulgan azemdi çom pardalar menen jabılgan hanzadalar kete turgan. Oşan içinde ketip barajatkan ayallar pardaların biraz açıp kulak türe başladı. Eğer dağı mıntep enkeye verse jıgıp düşmek oşal ayallar. Düp dep, muzikanı uğam dep. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem baykap kaldı. Yemi koyup durun, emne de batat. Eğer de biz bolgonda, başıra demek biz. Bravo, öçür önünde. Dep, kalkmak biz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağadağı mıhtı söz süylep atat. Töğünün üstünde oşol mukam önünde uygup barajatkan ayallardı bir sıfat menen sıfatta ötüp ketti. Hazırda ilim pozlar şunçalı taң kalıp atat. Uğup görüngen. Siz jönünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emrededik. Peygamberimiz Ruvayde biya Unşuca mahlan mahla mahlan ya Unşuca bil kavarir. Ey Unşuca basığındı da biraz akırındat, ününgdü de biraz tömöndetip koyup töğünün üstünde senin ününgdü uğam dep barajatkan aynek işe idiştü olgan ayallar sınıp kalbasın dedi. Karagılar. Selerde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem farfor idişke okşatıp otadı. İdişke okşatıp otadı da. Hazır mı? Dünya yüzündeki men hazır sizlerge bir nerseni gösterip berem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işe idişti etiyat kıldı. Ayne idiştirdi etiyat kıldı. Avayla bular sınıp kalbasın dedi.
Аялды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул айнек идишке окшотуп атат. Айнек идишке. Айнек биринчиден аябай алсыз келет. Буга топурак толтуруп туруп, батпай калды да. Апкеле бер баткырып коем мен азыр, батып коем. Апкел бир чакабы, батат деп салып алып, балты менен уруп берсең кase сынып калат. Эгерде созулчу чемодан болгондо батырып алсаң болмок. Аялга өзү аял кабыл ала турган деңгээлден тышкары жакшы болсо дагы насааттарды айта берсең, ал батыра албай сынып калат. Сынгандан кийин баягы деп түкүрүп туруп, апаларыбыздын чайнегин жамап берүүчүлөр бар эле го. Гың берсе муну да алып тур. Улап берет. Бирок ошол жерде эмне калат? Жаракасы калат да. Бүтөлгөн болсо да баары бир аялдын жүрөгүндө жашоосунда жарака калат деп айтат пайгамбарыбыз. Кабарир. Экинчиден эмнеге ишек окшотту? Көрүнүп атабы ичиндеги? Көрүнүп атабы? Бу аялдардын ичине сыр жатпайт дейт пайгамбарыбыз. Эч качан сыр жатпайт. Машинада алып туруп Элмира, Гүлмира айтат. Эч кимге айтпаган, түшүндүңбү? Дейт. Эмне айтайын? Айта берсең де угуп бүткөндөн кетери менен Гүлмира Замиран жана барып, Элмира мага айтты. Сен эч кимге айтпа деп. Азыр интернеттен күчтүү иштейт аялдар. WhatsApp шерменде да. Көрдүңүзбү? Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам карагыла. Ишеге окшотуп атканы, ичине катылган нерсе сөз түрдө билинип турат сыртына. Бирок эгер ушуну бир нерсе менен жаап койсо, анда ичиндегиси көрүнбөйт деп атат. Ал жапкыч эмне десе, ал жапкыч өзүнүн тили. Тилинle бекемдей турган болсо, демек аялдын өзүнүн ички сыры эч качан сыртка чыкпайт. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир нерсени айтты. Бул идиштен момундай болгон үн чыгат. Деген үн чыгат тырыктан. Бул аял затынан да кудушундай үн чыгат. Кээ-биринен назик, кээ-биринен өтө орой, кээ-биринен уккулуктуу, кээ-биринен уккулуксуз үн чыгат. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силерди ише идишке окшотту. Бирок аялдын ичиндеги таалим ал өтө катуу сакталат. Аялдын жүрөгүндөгү таалим, Кур'ан болсун, хадис болсун, эмне болсун, өтө катуу сакталат. Бул дегени эркекке караганда аял өтө катуу амал кылат. Эмнеге? Аялдар көпөлөк жей турган кийимдерин илгери башка нерсеге сактабай жалаң гана ише идиштин ичинде сакташкан. Салып туруп капканы жаап койсо, көпөлөк кирип курт жеген эмес. Өрүктөрү жана башка нерселерин. Өзүңөр жапкан вареньени деле жана башка нерсенин ичинде сактап атасыңар, бузулбай. Бирок бир бузулса, аябай бузулат. Таң этип варен атып жибергенде аял дагы бир бузулганда тарс этип жарылып кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бекеринен аял затын каварир деп ишеге окшотканыбыз кара. Өзүңүздүн ким экениңизди. Сиздин укугуңузду сактаганда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык этияттануу менен эй унушужа төө үстүндө бара жаткан айнек идиштерди абайла деди. Карагыла, айнек. Бардык тарабынан маани камтып алган бир сөз айтты, болду. Шуну менен баарыбызга түшүнүктүү болду. Сиздин сиңдиңиз, сиздин кызыңыз, менин жубайым, менин кызым, карындашым, апам, эжем кудушу ише идиш сыяктуу. Бир эле жарака кетип, көңүлү калкала турган болсо, анда бүтөлгүс из калат. Кудай сактасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип сактады сиздин укугуңузду. Мен учурдан пайдаланып. Апаларга, эжелерге, карындаштарга, жубайларга өзүңүздөрдүн ушул
сиздер жөнүндө сүйлөп жаткан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ар бир хадисине көңүл буруп окуу менен анан көңүл буруп жашаң. Өзүңүздүн ишеде экениңизди, өзүңүздүн айнектей болгон кызыңыздын көңүлүн бир отоло бир сындырып алыштан абайлаң да. Жалаң ислам жана ыйман таалими менен тарбиялаң. Бактылуулук дейбиз. Аялдар дайым бир нерсе сүйлөгөндө, же кызын турмушка чыгарып уулун үйлөп атканда бактылуу болуп кетсе экен деп сүйлөйбүз да. Бактылуу жашоону ошол эркек менен аял ажырашпай эле жашаса, ошо бактылуу жашоо дейбиз. Бирок канча эркектер бар аялынын көзүнө чөп салып жүргөн. Бирок канча аялдар бар күйөөсүнө билгизбей да башка бирөө менен жүргөн. Мага 2 жума мурда bir mıktı jigit geldi. 2 gün katar geldi. Esen ayta alбай, akırı bir gün, 2. günü gelgende gözüne jaş alıp turup, menen gelip atkanımı düşündüңүз da dedi. Jok düşünbödüm desem, telefonunu alıp çıkıp turup, bir ele sizge görsetip atam. Dep, ayalı başka erkek menen WhatsApp'ta жазышып, үйдө көрүп калбасын деп мейманканага барып келгендеринен бери көчүрүп келди мага. Мындай да аялдар бар экен. Мындай да эркектер бар. Ажырашпай эле жашап жүрсө, болду бүттү, ушулар бактылуу жашап атат дегенден алыс болуш керек. Бактылуулук деген сөз ал башка нерсе. Мисалы, Кур'андагы бир сөзгө көңүлүңүздөр бурат. Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Ey Muhammed, Rabbin sağa жақында bir nerse beret, fetarda, razı bolasın oşanda. Şunçalık razı bolasın, bolup körpөгөндөй деп атат. Бирок, Allah Taala ушул жерде эгерде Allah пайгамбарыбызды бактылуу кылуу менен гана сыйлап койгусу келсе, анда وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَسْعَدْ. Demek de فَتَسْعَدْ. Rabbin sana жақында bir нәрсе берет, فَتَسْعَدْ. Бактылуу болосуң. Ошондо bir бактылуу болосуң. Demek de бактылуулук ал разы болуп сүйүнгөндөн төмөн турат. Биз эмне менен сүйүнүшүбүз керек? Биз кийинген жоолугубуз менен, окуган намазыбыз менен, мейли кимдир бирөөнү көз таштап кетти. 2-3 чыркыраган баласы менен калып калды. Бирок жоолугуңуз барбы? Намазыңыз барбы? Оозуңузда келмеңиз барбы? Арамдан сакталып атасызбы? Сиз эң бактылуу инсансыз. Аллах Таала сизге ушуну берип атат. Укук дегенде милдет деген укукту унутпаш керек. Бүгүн сиздердин укуңуздар жөнүндө сөз кетип атат. Жалаң гана. Жалаң сиздердин укуңуздар жөнүндө. Бирок бизде бир нерсе бар. Энелик статустан ажыратып коюу деген сөз бар. Барбы ушундай? Балдарын тарбиялай албаса, эне ичип кетсе, же ата-эне ажырашып кетип, таптакыр жаман иштерге кетип калса, энелик укуктан ажыратып коюп атат. Өкмөт энелик укуктан таптакыр чыгарып коюп атат. Сиз эне эмессиз. Сиздин перзентиңизди сиз бакканга укуктуу эмессиз. Муну башка бирөөлөр тарбиялаш керек деп балдары үйүнө же болсо ана атайын туугандарына бөлүп берип коюп атат. Мындан өткөн кордук барбы? Мындан өткөн кордук сиздин укугуңуз болду. Кордолду. Эч ким сактаган жок. Бирок бир нерсе бар. Ушул нерсени аткарсаңыз, анда сиздин укугуңуз сакталып калат. Эгер аткарбасаңыз, өзүңүздүн укугуңузду өзүңүз кордоп аласыз. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү мындай деди. Бул хадисти сиз дайым угасыз, айтып эле жүрөсүз бирөөлөргө, бирок маани берген эмессиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде мындай деди. ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. صدق رسول الله.
Nahl деген бұл балары деген сөз. Құранда балары деген сүре бар. Балары ал bir чағы өлі мұндай барып өліп қалады. Бірақ анын чаққандығы сарарыға қарағанда 100 есе укол дарын қасиеті жоғары тұрады. 100 есе. Ал енді сарарының уысы болса ал айбай зиян. Баларының укол болса чаққаны айбай пайдалы. İçinde nektar бар, бал шығарып беріп жатады. Бекер айтып жатқан жері жоқ. Балары ал дайым гүлден гүлге ғана қонады. Бirincisi nektar çoğultu болса, екіншісі аны чаңдаштыру болады. Üçüncüsü рамкасына балды алып келіп толтыру болады. Жиынтығында топтолған балды біз çoğulтып жеп атабыз. Ем қара. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол нахл деген сөздің орнына ата десе болмақ. Бирок нахала деген сөздің қолданышының өзінің içinde сыр бар. Ma nahala walidun waladahu min nuhlin afdala min adabin hasan. Ата эне өзінің перзентіне берген мықты талим тарбиясындай ешбір жерде ешқашан қымбат ба белек сатып алып бере албайды деді. Қарам, перзентіңізге берген ең қымбат белегіңіз ал сіздің берген тарбияңыз. Бүгін сіз балаңыз менен қызыңызды мықты тарбиялап қойсаңыз, демек сіздің құқығыңыз сақталады. Сіздің құқығыңыз сақталады. Қантеп? Бермейдің алмайы бар. Балаңызға емнені берсеңіз, балаңыз сізге ошол нәрсені қайтарып береді. Маңа bir бала келді. Сіз кеше сабағыңызда ушинтип ата-энеге дуа кылыш керек дедіңіз. Мага ата-энем тарбия берген емес, мен бұл дуаны окубайм аларга деді. Ушундай деді. Эмне айтайын? Алар мага мээримин төкпөсө, мени бапестебесе, бакпаса, кийинпесе, окутпаса, тарбиялабаса, мен эмнеге дуа кылам аларга? Көрдүңүзбү? Баласына талим тарбия бере алган эмес, укугу кордолуп атат. Жыйынтыгында баласы ата-энесине дуа кылган жок. Ошон үчүн Аллах Таала өз сөзүнө станып биле: "Вақур раббирхамхума кама раббаяни сагира." Садақаллаху. Аллахым жаштыгыман мээримин төгүп, эркелетип, ырайым кылып чоңойткондой, эми сен ата-энеме өз мээримиңди төккүн деп атат. Сиз эгерде перзентиңизге мыкты таалим берсеңиз, перзентиңиздин дуасында укугуңуз сакталат. Перзентиңиздин тилинде сиздин укугуңуз сакталат. Ма нахала валидун валадаху мин нухалин афдал мин адабин хасан. Ата-эне өзүнүн перзентине берген балдай таттуу тарбиясынан кымбат ба эч качан эч жерде белек сатып алып бере албайт деп атат. Бекерден Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям нахл деген сөз тандап алган жок. Балдай таттуу. Ата-эне өзүнүн перзентине балдай таттуу таалим бергендей эч качан кымбат ба белек сатып алып бере албайт. Мейли джип берсин, мейли 570-лик берсин, мейли телефондун эң акыркысын берсин, бирок таалим тарбиясы тайгы боло турган болсо, болду бүттү да. Каякта укук сакталат. Керек болсо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыздын укугун ушинтип ескертти. Сахабалар эмне деди? Көңчү коңуздардан абайлагыла дедиле. Сахабалар бул эмне дедиле? Пайгамбар айтат: Көңдүн үстүнө өсүп калган жыты жок кызыл гүлдөн абайлагыла. Я Расулаллах, бул эмне дегениңиз дедиле? Тарбиясы тайкы, илим билими тайыз, адеп аклагы начар болгон, үйдө тарбияланган, келбети келишкен сулуу кыздан абайлагыла, ага үйлөнбөгүлө деп атат. Эгер ошого эле үйлөнүп кала турган болсоңор, анда ал өзүнүн укугун да билбейт, милдетин да билбейт. Ал төрөгөн перзентине эч качан таалим бере албайт. Гүлдү жыттаганда да ырахаттанып жыттайсың да. Жасалма гүлдөр бар ал жерге коюп койгондо, ал убактылуу, және телевизорго түшүш үчүн. Бирок тирүү гүлдөр бар, жыттаганда ар бир гүлдүн өзүнүн жыты бар. Куда ошол сыяктуу ар бир
tarbiya görgөн ayaldın özünün kadimgidir talimi var, ahlakı var. Sizin hukukunuz uşintip saktalat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin hukukunuzu uşintip saktadı. Gerek bolsa ene bolgonda da saktadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Sahaba gelip sorabatar. Ya Resulallah, atam menen apam ekö birdey turar. Birok menin mamileme en zarlı kaysınысы? Dediler Peygamber olmak apangdı dedi. Apangdı razı. Andan keyinçe dediler apangdı. Andan keyinçe apangdı dedi. Andan keyin atandı. Hazır köpçülük ayallar güyösü ötüp ketken, güyösü çanıp ketip kalganlar var. Oğul kızı menen жалгыз kalıp kalgan eneler var, жалгыз boy eneler. Şular kaytarım, sizler en baktılısınlar. Ankene oğluңardağı, kızıңardağı sizlerдің көзүңөрдө карап тарбиялап. Sizlerge kızmat kılganlığı sebepti oğluңar menen kızıңar söz türdө baktılуу болуп атат жана болот да inşallah. Keyinçerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Cihat kalıp çıkıp atkanda apang var mı dediler. Yok, apam ötüp ketken dedi bir sahaba. Ataňçı ötüp ketken. Peygamber soradı. Apangdın bir tuğan ejesi je siңdisi var mı dediler. Var. Anda var. Apangdın oşol ejesine kızmak kılsaң, sen cihattagı çıkkan soğukta oşol жерден taap alasың dedi. Karаңыз. Ta eje apanın enenin ordunda boladı. Uşintip sizdin hukukuňuzdu ulam saktap kele jatat. Ulam ele saktap kele jatat. En ayagında ne dedi? Ridaul validayn fi ridallah fi rida'il validayn ve sakatullah fi sakatil validayn. Allah'tın ırazılığı keçirimi menen ırayımı sizdin ırazılığınızga takalıp turgandygyn aytty. Siz ile perzentinizden ırazı bolsoňuz, Allah ırazı. Siz ile perzentinizge dua kılsaňız, Allah anı geçiredi. Bizde hazır küyesi menen kiçinele uruşup gelip kalgan kızın apalar otur kagılayın. Kösetem men oşonu. Dep daröyle kızının tarabın talaşıp, kızı özü ayıptı olup kesedelerini appak kılıp, sılap, sıypap, içime batkan sırtıma alıp baytın. Giysin, kösetem men oşoga. Men başında ele bilgem, ötkende ele mağa oşol. Belki Barkut'un orduna ne deysiňer, materialların attары köp bu. Pom Barkut'un orduna girip satını salıp koygan mağa. Allah. Özü materiallarını jatlaşım kerek eken. Kerek eken görse bu. Adamlar. Pom Barkut teziňeri işi kılıp. Subhanallah. Materialdın ayınan kudağı yökü katlaşpay kalgan kudalar var. Materialdın ayınan ajraşıp ketkenler var. Subhanallah. Şu kızınızdın taqdırın materialga bayladınız mı? Material değil. Bir tartsan jırtılıp kalat. Taram. Hasama raculun zevcete. Bir günü bir kişi ayalı menen kadimide katı uruştu. Anday uruş bardık erkeklerde болады. Bolot. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de dağı bolgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe nevesi kiçine çıldaşıp ketdi. Peygamber uruşkan жоқ, Ayşe nevesi çıçаңdap ketdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem antse de bolboyt, mınse de bolboyt. Ayal eкен deyip, Peygamber Allah, Peygamberin aldında jaňjal kılıp atkan ayaldı qarap koygular. Men go menmin. Damla. Bizde bir dev ötüp ketse de jaraşa berет ayallarımız. Antse teyip atatken dep düşünbegdi da. Tepey. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem akırın oturdu da Ayşe nevesdi. Otursaň da oturguzur. Ayşe nevesinin açuusu basılgandan keyin uşul jaňjaldy da çeçip koyuş üçün biröөнü mындай bir kalыс kılıp çakırsam bolobу dediler. Çakırın dedi. Peygamberimiz Umar'dı çakırsam bolobу dediler. Umar'dı çakırsam bolobу. Umar'dı çakırsam. Umar sizin sözünüzü söyleyit de dedi. Umar sizin tarafınız talaşat da dediler. Peygamberimiz makul. Osman'dı çakırsam bolobу dediler. Osman, küye olanız da oşanı çakırıp atasbı dedi. Ayalda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toktop kaldı.
Абу Бакыр чакырсам болобу dedi. Өзүнүн атасына айтты, Айша энебиздин. Абу Бакыр чакырсам болобу dedi. Ошону чакырың dedi. Куусуңар да силер. Баягыдан бери башкаларга көнбөй аткан атасына көнүп атат. Чакырайлы, ошо өзүңүн атаңды чакырайлы. Бизге жакшы бир карыз болуп берсин, dedi. Чакырды, Хазрат Абу Бакыр эшиктен кирди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам отурду. Хазрат Абу Бакыр отурат, Айша энебиз отурат. Пайгамбар унчукпай жериктикте отурат. Анткени ал кайнатасынын алдында отурат. Абу Бакырдын кызы менен кичине конфликти барып калды. Пайгамбар күнөөлүдө отурат. Эмнеден сөз баштасын? Ойлонуп атат пайгамбар. Ошол учурда Айша энебиз ордунан турду дагы. Мен баштайынбы, сиз баштайсызбы сөздү dedi. Кудай ey. Не кылайын, айта берейинби бир баштан дегенде, Абу Бакыр ордунан ыргып турду. Сен эмне деп атасың? Кыз, сен эмне деп атасың Расулуллахтын алдында? Сен ушунчалыкка жетишип калдыңбы? Деди да Айша энебиз кайра отуруп калды. Кайра ордунан турду. Кандай кылалы? Мен айымдан баштап же сиздин айыңыздан баштайлыбы деди да. Ошондо чыдабай кеткен Абу Бакыр ушу сойлоп барып кызын ушу жаасынан тартып кирди. Бирок тийбей калды. Эгерде мындай бекинчи жер болсо, анда аял башкага качат. Бирок Айша энебиз үчүн эң мыкты колко пайгамбардын өзү да. Пайгамбардын аркасында келди дагы, пайгамбардын мүнөсүнөн кучактап туруп алды да. Абу Бакырды пайгамбар сунагып, Абу Бакыр, биз чындап айтканда мындайга чакырган жок элек. Жараштырып кой дедик элек. Жөн эле, биздин арабыздан кичине эле нерсе өттү. Болду, биз өзү жарашып алабыз, болду. Чыгаргандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизди мындай бурулуп туруп, атаңдан сени азыр ким сактап калды деди. Кара. Атаңдан азыр сени ким сактап калат, көрдүңбү? Кайра эле аял, кайра эле өзүнүн күйөөсүнө сөйөнөт. Күйөөсүнө кичине тарынып келген кызыңардын укугун бир отоло коргойм деп атып, кордоп албагыла. Бар. Ошол сенин кыбылаң, ошол сенин күйөөң. Эркек үчүн бейишке киришке атасы менен апасынын ыраазычылыгы шарт боло турган болсо, сенин бейишке киришиңе күйөөңдүн ыраазычылыгы шарт. Сен биздин сызыктан чыккансың, бар деп койсо, ошол кыз күйөөсүнүн айтканын кылып жашайт. Мына бул жерде хасама ражулун заужата. Бир күнү бир киши аял менен урушуп кетти, катуу урушту. Жаңжал аябай ырбады. Фагадыга ва катамат ва жаалат тадъ малабисаха фил хакиба. Азима аля зихаб иля бейти ахлиха. Аял көзүнөн жашын агызып атат, сүйлөп атат. Дүниеде бир эле жан бар, эки-үч нерсени бирдей, бир моментте аткара турган ал аял. Чын. Биз ыйласак сүйлөй албай калабыз. Эркектер ушундайбыз. Ыйласак сөз чыкпай калат, сүйлөсөк ыйлай албай калабыз. Бирок бир зат бар, аял ага берет, сүйлөй берет, кыймылдап иш кыла берет. Кандай сонун нерсесиз? Ошого сыймыктанасызбы? Караң, күйөөсү менен урушуп кеткен аял калдыйбат, ушунчалык албууттанып ачуусу келип, кетемет, көрсөтөм азыр деди. Аялдын көрсөткөн эмне? Коркуткан эле. Жаала тада малабисаха фил хакиба. Кийимдерин бүт бардыгын чогултуп, чебаданга сала баштады. Максаты үйүнө кетүү, атасынын үйүнө кетүү. Көрсөтөм деди. Баягы эми урушуп аткан күйөөсү ахасса бил амр. Иштин аябай ырбап кеткендигин түшүндү дагы. Акырын жанына келип, аркасынан сылап, сүйүктүү, сиз эмне кылып атасыз? Баягы мен кыйкырып аткан кыйкырыктардын арасында менин сүйүүмдү байкаган жоксузбу? Менин ачуум аралаш сүйүүм ушунчалык махабат кошо кээ бир кыйкырыктан махабат мурда чыгып атканын билген жоксузбу? Десе, эмне кылып атасың азыр? Эмне кылып атасың десе,
кетүүгө камынып аткан аял эринин жумшак сөзүнө ээрип кетип муюп кышкы кийимдерди чемоданга салып жазгы кийимдерди чыгарып атам. Кандай сонун? Сиздин уулуңуз сиздин келиниңиз менен ошондой абалда жашасын. Ошондо сиздин келиниңиздин дагы кызыңыздын укугу сакталат. Сиздин укугуңуз сакталат эне катары. Кызыңыздын укугу сакталат. Келиниңиздин укугу сакталат. Кара, кандай сонун жашоо. Биз көпчүлүк учурда келинчегибизди сен мынау ишти жасабайсың, сен кирди начар жубасың, тамакты даамсыз кыласың, үйдү тазалабайсың деп жүрүп өзүбүздөн чакыртып алабыз. Эркектер ошону билишибиз керек. Мен эфирден пайдаланып ушул эркектерге айтарым. Бир күнү бир университетте аябай чоң семинар өтүп, семинардын акыркы жыйынтыгында ар бир катышкан кыз келиндерге чоң бир анкета берип, үйүңөрдөн толтуруп келесиңер, бирок буга күйөөңөрдүн катышуусу зарыл деген жазуу бар экен. Бир келин үйүнө келип жакшылап окуса, бардык нерсени толтуруп келгенден кийин эң аягында жыйынтыгында күйөөңүздүн пикири деген сөз бар экен. Сиздин жубайыңыз кандай аял деген жазуу бар экен. Ал жерге 500 аял катышыптыр. 500 аялга ар бирден анкета бериптир. Жашаганына 15 жыл болуптур ушул эркектин ушул аялы менен. Бирок 15 жылдын ичинде жарытарлык тамак жей албаптыр. Кээде колунан туз түшүп кетет, кээде вообще кухняда туз жоголуп кетет. Кээде кухнянын буручун же спальнянын буручун желе басып калат, кээде байпагын төрдөн, бир байпагын астанадан табат экен. Өзү да билчү экен аял. Мынага менен деп жазып койсоңуз, деп жөн гана көңүлсүз макул мен өзүм жазып коем деп. Эртең менен жазам деп күйөөсү аялына айтпай жумушка кетип атканда жазып туруп конвертке салып килейлеп коет. Алып барчу. Мынеке, алып барып кой деп. Ачайын десе, андан башка ошолор берген фирменный конверт жок. Бузулуп калат. Ушул боюнча алып иши өлдү. Мен 15 жылда жасагандан бүт бар ушул жерде абийиримди айрандай төгө турган нерсе жазылды деп алып барат. Арадан 2 саат өткөндөн кийин текшерилип бүткөндөн кийин куду ушул аялдын аты аталат. Бул жака чыгыңыз дейт. Эмне болду? Чыкса 499 аялдын күйөөсү менин аялым тамакты даамсыз кылат, шымдын үтүгүн 2 кыркылып чыгарат, жаканын жарымы кири келсе жарым ошол боюнча дегендемде иш бүт бардык. Бирок мунун күйөөсү үйлөнгөнүмө 15 жыл болуп, ошондон бери кафеден тамак жебей калдым. Тамагы таттуу болгондугуна байланыштуу. Кийимим өтө мыкты үтүктөлгөнүнө байланыштуу, иштегилер, жумуштагылар бүт бардыгы сенин жубайыңдай жубайлуу болсок деп бардыгы суктанышат. Ошол себептен ишимден чыгып эле үйгө шашам, анткени үйүмдө мени күтүп аткан сүйүктүү, мен сүйгөн жубайым бар деп жазып коюптур. Бирок бардыгынын тескерисин жазган. Тескерисин жазган. Күйөөсү айтып атат. Баягындай эле кирсем үйгө же кирбей эле койсомбу. Мейли бүгүн кирейинчи кандай ауырат экен үйгө деп кирсем, үйдүн алдында бир букет гүл менен аялым жасанып, көзүнөн чыккан жаш эгинен ылдый тамчылап мени күтүп отуруптур. Эмне болду сага десем, мен эми түшүндүм кандай жашоо деп атат. Карагыла. Ал жашоосун 180 градус өзгөртүп атат. Заматта эмне менен? Анын укугу сакталышы менен.
Başka 499 erkek özünün ayalının hukukun korudoo menен конвертке кат жазса, бул өзүнүн аялынын жубайынын hukukun сактоо менен, анын кемчилдигин жашыруу менен жашоосун өзгөртүп алды. Мында дагы сиздин hukukуңуз сакталып атат. Subhanallah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya ma'şara men amana bilisane ve lem yedhulil imanu qalbah la tagtabul muslimine ve la tattabi'u avratihim fa innehu men ittaba'a avratihim yettabi'u Allahu avratah ve men yettabi' lahu avratahu yafdahu fi beyti sadaka rasuluhul kerim. Uğur hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey tili menen iman keltirip tili menenle bezildip bирок iman жүрөгүн түпкүрүнө отур элек жамаат dedi Peygamber. Musulmandардын кемчилдигин чукуй бербегиле. Musulmandардын кемчилдигин айтуу менен, тилиңер менен, сүйлөө менен ырахаттана бербегиле. Эгерде кимде-ким кайсы бир мусулмандын кемчилдигин издеп, аны башка бирөөгө жөнөтүп, айтып, ушинтип алектенип иш кылып кала турган болсо, Аллах Таала куду ушул инсандын авретин жана кемчилдигине көзөмөл салып коет. Эгерде Аллах Таала кайсы бир инсандын кемчилдигине көзөмөл кылып кое турган болсо, керек болсо Аллах аны төшөгүндө жаткан жеринен деле шермедесин чыгарып коет деген. Мен бул сөздү айтуу менен азыркы мынабул WhatsApp'ta, Facebook'ta болуп жаткан анча-мынча жагымсыз иштер жөнүндө айтып атам. Кээ бир мусулман эжекелер, кыздар, жеңелер, апалар, карындаштар жоолугуңар менен ар кандай сүрөткө түшүп Facebook'ка жүктөп коюп атасыңар. Анан аны ар кандай эркек көрүп атат. Аны телефонуна сактап алат. Кадимкидей өзүнүн жубайы менен болгондо аны элестетет. Ошол сүрөттү. Ошол себептен силер бирөөнүн турмушуна кадимдей киришип калып атасыңар. WhatsApp'ыңарга анча-мынча бир шылдың доо, такмаза видео тасмалар келип калса, аны көрбөй туруп, же көргөндөн кийин өчүрүп койгон ордуна экинчи жака көбөйтүп атасыңар. Ким ушинтип деп атат? Кайсы бир мусулмандын кемчилдигин жая турган болсо, Алла Таала анын кемчилдигин төшөгүндө болсо дагы шермедесин чыгарып коет, кемчилдигин көзөмөлдөп. Ушундан этият бололу, бири-бирибиздин укугубузду сактаган көтөлү. Биз мусулманбыз, ал эркекпи, аялбы, биз мусулманбыз. Келгиле ушу көтөлү. Мындан кийин бир ата-эненин баласындай, менин бир туган агайынимдин кемчилдиги чыгып аткан болсо кандай намыстан уялсам, куду ушундай болуп намыстан уялаган көтөлү. Asma binti Yazid al-Ansari. Asma binti Yazid al-Ansari. Sahabiye ayal. Мындай бар да, бирөө бир жерге бир акча которуп 1000 сом. Анан мурабаха менен, шарияттын мыйзамы менен ага кадимкидей пайда түшүп турат. Иштебейт, жөн акчасын которуп койгон. Элестетип атасыздарбы мисалы? Бирөө $10,000 саптап койгон, мурабаха менен кадимкидей эки шерик болуп иштеп атат. Акчасын берип койгондук үчүн бул кыймылдабаса деле акча түшүп турат кадимиде. Көбөйө берет. Элестеткиле. 1 жыл 2 жылдан кийин акчаңар 20,000 же андан ашыкча доллар болуп келет да. Бирок сизден эмгек кеткен жок, болгон акчаны чыгарып койдуңуз. Мен айтып аткан нерсе, Asma binti Yazid al-Ansari деген аял Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип мындай деди. Бул аялдын аркасында сиздер сыяктуу Мадинадагы ансарлар жана мухажирлерден болгон бир топ аялдар ошону жөнөттү. Ал Пайгамбарга келип, "Я Расулуллах,
İnnallah ba'athaka bir-rical ve-nisa. Fe-amanna bik ve-teba'nak. Ya Resulallah, Allah sizdi erkeklerge dagı, ayallarga dagı birday peygamber kılıp jönötkön. Sizden peygamber ekeningizge çin jörögüzden iman keltirip ınandık biz ayal katara. Birok ve nahnu ma'aşira nisa maqsurat ve muhaddarat. Bolgonu ayal bolgonduğumuz üçün gana bir neslerge jetişpey alsız bolup artta kalıp kalbattabız. Ankeni muna jooluk menen erkeklerdi süzüp kiribirgenge bolbayt eken. Jawok jerde turuşubuz kerek eken. Qavaid buyut köpçülük uçurda uyda oturup kalabız. Ve mevadi' şehvetir rical erkeklerimizni kötüp oşulardı razı kılaylı dep kalabız. Hamilet evladihim erkek oşul güyözdün bolgon baldardı koşboylu bolabız, töreybiz, emizebіз, bagabız, giyintebіз, okutabız. İşimiz uşul. Uşul mu bizdin jaşoobuz? Alem muna olçu muna sizin alınızda erkekler. Muna ol erkekler 5 vakt namazı cemaat menen okup uyda okulgan 1 darajalı namazdan cemaat menen okup 27 darajalı sowap albatkan uşular şuhudel cenaiz cenazaga barıp 2 qiraat sababı albatkanlar uşular 1 qiraatı Uhud toğsunçalık dediniz ele. 5'ke kotura turgan bolsa qiraat 3 hektar 60 sotkı jer bolat eken. Kim cenaza okusa 3 hektar 60 sotkı bolat eken. Kim cenazel okusa 3 hektar 60 sotkı jer alat 5'ten. Kim kötörüp barıp mürzöge alıp barıp toprak taşlap gömgönge çeyin turup kayra kaytışıp kelse dağı bir qiraat alat. Oşentip al bir kança sowap albatat. Muna sowaptın büt bardığın, 5'tin büt bardığın burçun uşular eylep albatat. Cihatga çıkıp atat, şehit bolbatat. Ve izâ haraju lil cihat hafizna lehum emvalehum. Bular cihatga çıkıp ketse baylığın üyün qarap oturup karabolçuday sakçı bolup oturabız. Rabbayna lehum evladehum baldarın tarbiyalap oturabız. Emi sorabam sizge. Afanusharikuhum fil ajri ya Resulallah. Biz uşul buların üyüne sakçı baldarına tarbiya berip mal mülkün korup oturganga sowabını ortoqsutoş bolobuz bözü bizge berile bir sowab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga burulup turup hel semi'tum maqalata imra'a ahsan su'alan an dinha an hadihi. Buga çeyin munol ayaldın sözün sorosunday mıktı soran uktuңар bele dedi. Jetkilikti. Sahabalar bari bir ozdan bir de mınday oor salmaktı tamay aytılgan sura ukkan emesbiz dediler. Peygamber oğup durup mınday dedi. Emi artkana kayt. Peygamber bize emi artkana kayt. Esma. Kantip arkаңдағы ayallarga aytıp var. Sizlerden araňardan güýöňörдүн ırazçılığın daim alıp jürgönüňör aga mıktı urgaçı bolup berişiňer jana anın pikirine pikirleş bolup makul deşiňer jogo jaktagı aytılgan erkeklerin soğunu büt bardığının barına ortotoş bolosuňar dedi. Karagıla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayal 4 nerseni aytsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 nerseni aytdı. Ayal emnen aytdı? Ayal biz erkekleri sözlüde kütöbüz, aga jasanabız. Ekincisi alardan töreybiz. Üçüncüsü üyüne sakçı olup baylığın korgoybuz. Dördüncüsü aların balasını törüp tarbiyalayız. Dedeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bolgonu siler aga yüçele nerseni jasap koygula. Alar okugan janazanın soğundağı cihatga çıkkan, davatga çıkkan
таравих намаз оқыған сауаптарын сіздер алып тұрасыңдар. Жамаат намазға барғандағы сауабынан кәдімгідей сіздерге бөлініп тұрады деді. Бөлінгенде күйеуіңе тиген 27 сауап бөлініп кетпейді. Күйеуіңе 27, өзіңе 27 келіп тұрады дейді. Сіздің оқуыңызды сақтап атады. Үйіңізде отырып, сіз сауапқа ортақташ болып атасыз. Баяғы бір жерге 10 мың доллар таштап қойып, көп еткендей. Бірақ сіз андан да көп таштап атасыз. Андан да көп сауап алып атасыз. Ең мықты ұрғачы болып беріш керек. Қантим, аға жасаным, ал башқа аялға ағылып кетіп қалбасын. Екіншісі, анын ырачылығын алын. Үшіншісі, анын пікіріне қосылып қойын. Анын пікірі тура болбаса деле, ушул пікіріңізге қосылам деп қойын. Болды. Қантип? Пікіріңізге қосылам дегені. Subhanallah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğrunda bir sahaba oldu. Bir sahaba oldu. Abdurrahman, Abu Abdurrahman деген. Cihadқа çıkıp ketken boyunca 27 жыл қайтқан жоқ. Cihadқа çıkıp ketken boyunca 27 жыл келген жоқ. Бұл дегені пайғамбар өтіп кетті деген сөз. Мадинада болып жатқан оқия. Ayalına mınavıl 30.000 dirham sana taşladım. Sakta azazdan paydalan. Bırak ünöndü dedi. Oşol uçurda boyunda var hele. Ayalına. Töröldü. Oğlun atın Rabia koydu. Rabia. Keyinçerek al Rabi'atur Ra'i de batı. Özgürtüldü. Balasın uşuncalık mıhtı kılıp tarbiyalı deysiz, özünün güyösümünen zamandaş bolup yaşagan sahabalardan ilim aldırtıp en jogorku dengeli jetkirdi. Tarihini okunuzlar. Rabi'a. Anan 27'ge bala çıkkanda bir gün güğünge yakın bir aksakal үйге kirip kele jatkanda aldынан жанагы жаш жигит тосуп уруксат сурап көрбейсизби? Салам каякта? Dediler. Sen kimsin? Bokmurun bolup. Мындай тур. Бул менин үйүм deydi. Бул кандай сиздин үйүңүз? Бул менин үйүм. Апам экөөбүз жашайбыз бул жерде. Деп ündür büyük çıkkandan Törküyde oturgan ayal 27 yıl murdağı ündü tanıp atat. 27 yıl murdağı ündü tanıp çırkap çıkıp ey kağılayın karegim oğlum buşul senin atan bul menin kүйөөм dedi. Bari sağınıcın tarkatıp kucaklaşıp uçuraştı. Oturuştu. Sağınıcın tarkatıştı. Anan kүйөөsü ekinci günü surap atады. Баягы 30.000'di çıgar dedi. 27 yıl murda bergen 30.000 dirhamdı çıgar kançası kaldı dedi. Kүйөөsü hikmat menen, danışmandуулuk menen, mıhtı urgaçı bolup atат. Mıhtı urgaçı degen karan. Anın pikirine koşulup atат. Kant. Жанагы баягы берип кеткен 30.000 ооба берем. Бирок bir gün чыдан. Эмнеге? Ооба bir gün чыдан. Анан берем. Bir шарт менен. Кантип? Пайгамбарыбыздын мечитине киресиз. Каалашыңызча намаз окуйсуз. Анан ошол жердегилерге bir көз салып, айланып чыксаңыз, аны мен бул жактан 30.000 даярдап турам dedi. Bu kандай dese? Ооба, ошондой. Şam'a girdi. Şam okuldu. Şam'dan keyin Abu Abdurrahman nafil namazlarda okup atады. Bir mezgilde al nafil namazda okup bütüp salam verip iki jakat tiktese ar jerde halqa olup adamlar jiyinap kalgan tabiinlerden. Barın aylanıp bir ele Rabi'a sabak verip жүрөт.
Bul halkaga gelip Rabia sabak berip жетиштүүбү, түшүндүңөрбү деп экинчи топко, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи топко аялам сабак берип жүрдү. Абу Абдуррахман аялына келип, түшүндүм. Мен түшүндүм. Эми сурагыс болдум деди эле аял отургузуп, мен ушуну уккум келди эле сизден. Сиз берип кеткен 30 миңдин мага калдыгы, ал эми даамы ушул балага кетти деп атат. Эне өзүнүн баласын тойгозуш үчүн таттуу өрүктү оозуна салып, ширесин, шилекейи менен баласына берип, эч нерсе калбай калгандан жутушу мүмкүн. Куд ошол сыяктуу 30 миңдин калдыгы, эң калдыгы акыркысы гана кетиши мүмкүн, бирок бүт баардык даамы ушул балага кетти. Мынеки 30 миң деп карагыла. Бул мыкты ургачы болуп берип атат. Анын пикирине кошулуп, кайсыл 30 миң? 27 миң жүрсөң атаңдын башына 30 миң калабы деген жок да. Анын пикирине кошулду, ооба берем деди. Ооба берем, неге бербейт экен? Биз болгондо ошол жерде мен сизди 30 миң көтөрүп келет десе, баягы 30 миңди кандай эркексиз, намыссыз деп чыкмакпыз да. Караң. Ушинтип аял өзүнүн укугун сактап атат, баласынын укугун сактап атат, күйөөсүнүн укугун сактап атат. Бар болуңуздар.